TV. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne moko kuom okenge mosekawe piny owacho mare mathoth jo Kenya okoseyiego nyaka gisani, kowacho ni gibiro kelo lokruok makare pacho kaendi kendo nyago olemo mana kuom thuolo manok. Kanolose kaunti ma Kwale kinde ma oyawo ayanga chenro mar keyo teko sitima e kor gwenge, jatend piny okwayo oganda jo Kenya mondo ondikre e bwo okumba mar thieth mar SHA. Kolero ni okumbano biro kelo lokruok e ngima jo Kenya koselose chuth. Ruto bende odhi nyime gi jiwo riwruok mar oganda jo Kenya duto kodok ne osiep e kinde kod ogaye mar duond bura mar ODM men Raila Amolo Odinga. Kuna mahali jiwe la msingi litakalowekelewa. Hakuna mtu anaruhusiwa ati kwenda kuvamia shamba ya mtu ati kwa ndio serikali iweze kumlipia hiyo ardhi. We are talking about squatters, the people who are currently occupying those pieces of land, and no Kenyan will be allowed to appropriate property of other Kenyans. Kwa hivyo, askari na watu wa provincial administration, make sure that you protect property that is private and that is public. We are trying to solve the absentee landlord problem for those people who already are squatters in those pieces of land. Ili tukue taifa lenye nguvu na taifa thabiti, ni lazima sisi zote kama taifa tuishi kwa amani kama ndugu na dada. Sasa ni wakati wa maendeleo, na ndio umeona serikali sasa imejumuisha watu wote. Leo hii Mheshimiwa President ameanzisha mradi hapa. Huu mradi hautafanyiwa kazi na watu wengine isipokuwa sisi vijana. Leo hii haileti raha, haina maana, haileti thamani wewe kushika panga uache kuja kufanya kazi hapa.